Sever mahaisteachn so gotí Pairc Rinn agus Tránón áling an so a ggur Cluiche Ceathrú Ceannais de Craobh Peile na Mún 2025 agus siad na seanna chórsan agus go dtainn na seanna nád Corcaigh agus Ciarraí a Tráchtaire chéile so arrách nó na áling ar fad Coslí agus an dóibh a mátha prepáil don Cluiche Ceathrú Ceannais tugann sé deisdúinge súlachaf chun caingar na fórna bheith dul chun Pairc Tránón agus tas nóid leis an fór an áitiúil Corcaigh. Ceathair Pairc a ríis na mlíonas bhí Pairc sa bhór Mionúr an ora Beirt go siúd a meas na gosantóirí Rinn agus an captain Tránóna Cathal McCarthy. Samuel Kelleher Levy agus Ronan Hayes a bheith dul chun Pairc I lár an ghuirt de Corcaigh Tránóna agus ó heh tosathe Beirt a ríis bhí Pairc an ora Niall O'Callaghan agus Ben Corcaigh Delaney ach tá Donna Flynn, Sean O'Sullivan, Paddy Murphy agus Owen O'Hearn Lán Ábalta na scórna aimsiú com agus spéisiúil tá ceithre club díag éagsúil in san cúigear déag tosaigh Corcaigh. Well, galore clubbanna Iran Ciarraí com agus dosain club éagsúil sa cúigear díag tosaigh Rory Kennedy O'Kerreen I rathaile hosnóg sa cúil de Iran Wayne Quillen an Tránóna. Tá éad láidir cosanta ó sa cóir le lehéadí Ronan Sheridan, Owen Jai agus David Sargent agus Bert láidir I lár Pairc le Mike O'Shea na Gaeltachta agus John Curtin ón Maile Dubh. Ó heh tosa de cumálsúil an bhar Selina le thosaigh sinna captain na fórna imlíana os na mistéalaigh Garrod White agus tá lína lán tosaigh bríomhar ag Ciarraí Nick Lacey, Ben Kelleher agus ó Tarbert a sig sa cúnge Taig O'Connell. Se tá sin arrách nó na áling ar fad an sa Coslí agus an dóibh tris a bheith sin agus ag seair agus a go bhú le beidir fihanómad amach ar bar tá siad lán réig, lán ábalta agus agsúil go mór leis an gaibh na darnó seo an chéad cluiche ag an dóibh in san Comórtas agus bhí deisina ag Tiberdáin agus ag limna Portláir agus an chlár immert an réimh Comórtas. Ceann go dtainna bhuaigh Tiberdáin níos túisce a chialín an tachtain se cuaing go mbeidh bútóirí an cluiche seo leis an glár agus an iarna na chailthaigh be siad le Tiberdáin in san bouty leachcheannis máise Pétar a bheith an sa Tránóna beidh deis ag an dóibh tacht in san Comórtas ar bathúil. An bhíonn se caite, bhfuil bhí bua réasúnta ag Corcaigh nó ag Ciarraí go dtainn ar Corcaigh in san Cluiche Ceathrú Ceannais agus an son in san Cluiche Ceannais Ceathrú gona bhicéile ríist agus bua éasc an Tránóna sin ag Ciarraí ar Corcaigh dó thuchteag le héana sé aithne go leor an dóibh ach well beag le feiscint tá an olafú contéanta tá banaisteoir nua ag Corcaigh im líana agus sinné Keith Ricken dar nó bhí sé genas ar an bhór an fé fithe bhuaigh Craobh na hÉireann an 2019 agus genas ar feich tamlíonn son leis na seintre chumá fearrma Peile ó chum an néamh insin agus don tríú bliana sa chéile sé Wayne Quillen an banaisteoir Ciarraí. Tá réiteoir am lár Pairc chumá sin é fear limení Tránóna Timmy McGrath ó Úla agus ní fadanis nach méid tús leis an árán náisiúnta slú as bailúisteachchan sa dí Pairc Rinn agus an Green fós an nús ar an Tránóna íomhing áling antá agus an drumcla agus an Pairc goma in áíorthúil me trasan níos túis go crú goma leis an daimsir le seachtaí beag an nús ach I féchant goma don cluiche árthas se an dóibh leis na olafúchan dhearnachan son Ciarraí im heisteach I ggheirchail agus Wayne Quillen an istí ag leabhart lotha leis na cúpla focail dearnach agus Corcaigh tart cúpla seans eile tart fé scórna ach inis deis goinge seasamhan sa I Pairc Rinn don árán náisiúnta. Slúid as bailaisteachchan sa gotí Pairc Rinn don Cluiche Ceathrú Ceannais an chéad deis ag na fórna seo cluiche omíoch a thástáil gona bhicéile im líana agus iad ag súil go mór leis an deis sin. Dar nó fin na rialcha nua bheith comórtas na bliana seo rialcha tá treis chur go mór leis an cluiche in áiríor le seachtaí agus le míana beag an nús. Virtual liver hocht sig, Michael Shea,
de Ciarraí, Samuel Kelleher-Levy de Corcaigh. Ach an rud nachhfuil a going ná Peile, atá inis teachtamach a dín réiteoir. Sinna Timmy McGrath. Ó club Úla in Limonach agus an réig inis chun tús a chuir leis an gluthe Ceathrú Ceannais an Tráchtaire. Is fad go leor leis an gabhann áir son. Ag deire chéad seileamh ag Ciarraí na cuairteoirí an Tráchtaire deis an son ag Michael sé ach bhalar sé lámh an son agus cílíonn sé sin deis agus rúthar dhéanamh an son ag Samuel Kelleher-Levy. Dáhéh Anna Ackley, Farh Móra an dáhéh, an lántasí tris bogamach ben Corcaigh Drisleáin. Bhí sé Pairc an ára, tús blódra ag Corcaigh an son Paddy Murphy. Féhrú istigh Carrick tastáil. A Carrick Ciarraí chomh an son, Murphy le seileamh a gcónaí. Ach an son agus deisinis ag Corcaigh teach trasna. Dí Donna Flynn an slúa ag bailú isteach a gcónaí dí Pairc Íring. Deisian so beidir ag Ronan Hayes. Ag deire. Pasta gúig agus ben Corcaigh Drisleáin a ríist. Corcaigh bra fáinnig inis, ar naisc dí Donna Flynn. Raunar yes agus ar clé agus ag deir an fearlár Pairce, Ronan Hayes le seileamh a ríist. An taobh de fartá Brian Cronin ag fannacht. Far bhailinn a cholig, seileamh inis ag Cronin. Pasta go leistigh an carabát ag ben Corcaigh Drisleáin seileamh a gáil. Mach dín taobh hawl agus deisinis teachtasteach an son ag Jerry O'Leary. Imre tríd go mar an son cofada le Sean O'Sullivan. Idir gá chóirle, Caranis O'Sullivan fós a dal, an count Corcaigh, deisian so beidir ag Corcaigh ar cool. Oh, sábháil úntaach ar fad ag Rory Kennedy. Ach rúthar úntaach ráis sin déint ag Sean O'Sullivan. Ima haach le haid cic cúg beidir agus stahid ach dhéanaan coolbar ó chéirí na I rathile. Anna bhahar fad sa cool an sin. Cool stoppathe ag Kennedy. Ach deisinis a Corcaigh a ríist agus a brab na súl tá Rory túig. Take níos chun é seo thógann bhí sé cleachtasteach sa cúil sin an coolbar a Corcaigh. Deisian son bet na cháinóm caite seileamh ar fad an son ag Corcaigh ach níl éon scór fós agus tá gaantanas líróidí an sá I Corcaigh fé dhearad tá Peile teachtamach ach ní mór cúpla Peile le chuiristeach tín dá chúl mar be a fannachtatí madan más gáis sin dhéanamh le go héon ceann héanaar stréanis. An cic cúbhéidir agus stahad. Teach de Corcaigh agus Rory túig an coolbar atá gléite I níos chun an ceann an hógandóibh. Bhí sé cleachta dúrach sa le hosing an clethe, isteach sa chúil chéine, fuair sé ceras cúig deisina, ceann son, tá sé sin ar fóríl, chéad seans má se caiilte Corcaigh, agus cúbhéidir agus stahad a mithir strain, cic amach an iste teach ó Rory Kennedy, Ca bé mar hábhálaí in sé an son, agus deis ar cool stoppathe. Dá héh fós ag socrú isteach an cic amach sin ganmh úntaach agus brontan a seileamh an son Samuel Kelleher-Levy ach dín taobh sáit atá Niall O'Callaghan din den cethir dimar an ára ceann chuir síos ag Donna Flynn seans atá Corcaigh cad é mar cool Donna Flynn le hurcur isteach sa líontán bhí seans ráisin ag Sean O'Sullivan a bhí sábháilte ach ní raibh deis ar bith ag Rory Kennedy lámh a chuir leis an gceann son cool luach an son ag Corcaigh agus iad breásáastan loch leantásúil breásáasta leis a gceann son. Sár cúil ag tús na himmarthe. Leis Ciarraí teacht agus an cic séir mealta agus rúthar mar tócaigh ach Donna Flynn le sár cúil an son de Corcaigh. Leis beidir bhfuil deisir an géad scóir de Ciarraí can san meisiachtaí iling géir go maith an son. Tá sé teachtar an ais, las mod an stúa, leistigh inis, bhfuil cailíos tá cic séir inis le teacht de Ciarraí agus deise go siúd agúntas a oscailtans ó Tráchtaire. Díreach leistigh an stúa, deistal amach agus an muir a cinnte gúil se chuna bheith tóca an spot a ceart. Seansan is sé Ciarraí. Greens na súlar anna chu dimmerthirí fós an tá. Ceann san búlta isteach. Tá iardeach down agus tá muir a dul donfrat. Well, idir gá cúrla bhí sé. Buí atá bán atá I ceist agus an ceart an son aige agus é sin Haran Seasán agus snasta ag Ben Kelleher. Leis an cic amach le teacht ag Rory túig.
so Cork the Lína Comata Stigger Commentator to Corcaigh. Counts on Agadera Haran Lína Durin Ware. Agus Cilín Shishin Gur Bula Shastan who kick Tave Lína. If I get Ciarraí Beshid Sosta and Coolín Shinagaim Shoot Trishan Cooley Peile. The Shabber Vahian of Ansona Kevin Griffin. Shasta Cúnia reached to Hainsheed. Ryan to Mahori Gleich na Peile Shiggins and Tave Sutton Fork. Dinna Cashew the Shagger Road White and Captain. Raisha Harris, Akdi Marco Carlos and Crocaigh. Ciarraí Bra Fine Kanish. Cali Shella no came in a some resh and son a turn Rachor. Shella Vic Kelleher, a came in a some resh. For Yamshik and Cooley and Dover kicks there. This Corcaigh Brew a mock Trey Ronan Hayes. Die Cathal McCarthy should have captain the Blina Shogus and Ish Ben Coffey or Cluch na Quilta, Rao Untuch Clubana, a Corcaigh against and Vernagus Gadain Safan Elam Linagus, Deshin Ronan Hayes. Tá loose in Corcaigh Kintagus, better go make Ciarraí begon in Burha, Oscar to Fegogus, Deshawan or Cool Toka, a Trilly Corcaigh in a Corshakarish, Kenneth Safar of Moorish, Nay Donna Flynn, Agus Nilo Callahan, Donna Ruher Nishta Brian Cronin, Shaksalor, Faryamshigan Cool Donna Flynn Rish, Taka. Carrick Tastal to Stig Leshen to Bert Shore and Akelesh son. I can get Derek Gadiak and son. I guess good at her Nash Roes, Ciarraí, I guess Marco Carl Lorna and son of Shin. John Curtin. Ibertreed and son. I guess Desh. Ciarraí if I can turn around as far and score a goal. Halavu Matt Denton son Ben Corkery Delaney to Corcaigh. A Cashin fella come at Denton son ton Boota Kyle to Gahain. Agus Agadera. Well she glad to right gone in Vrogue Peile and son. Agus well enemy lesh nimmer Shakun Corcaigh Donna Flynn. For Yamshigan cool the Corcaigh and pass three come near Ciarraí and son le Paddy Murphy is Macdo. Agus Agadera Ciarraí Tre Marco Carlo attack the Macarish. For no Crocaigh. Ciarraí Ceathrú East. Canson Curstock over the Dinavishtig Ben Coffey. Cossentor Din to go Mahig Coffey. Pass him up to Matthew Kiernan. Corcaigh come poor to Conson a mask. The Gussentori. I guess Reach Donna Flynn to spawn go Mahan so the Corcaigh found Rahar and Count Corshis. Fosadol. Shakung Reach Donna Flynn. Dinnig Tastal kind of pass the heart and he passed on to get in off. Agus Roeska get there upper Vorden to Tráchtaire and Stadshaw. Get there Ciarraí up to Brishamach Roeska. Gooling ma fight and son. Landed on him or Shakun Ciarraí he's fooling and saw. Shakun on Richard Marco Carlock late to Gama and son egg Brian Cronin to feck all of Gama Cicade couple of nomad. Och nomad Kata. Cool Corcaigh, Coolina Ciarraí kicks there. On Immerha Shakati Paddy Murphy, Oberledenovic Murphy Stig, Smacht again. Takta Shakanish, Illinger Gaman, passed to her national son, to Sean O'Sullivan, Eric Garione, Turling, Takishin, Casa, Ariesh, and Tarni Counanish, for Ila Corcaigh. Aki did to spawn, I guess I give her to East Sharik, Touston Himmer and saw. I contain Red Bader Committee Spórt if I knock Willen Canasi action, Lefeshkin to Clarna score. I was gone after a go Hulin and saw. Block Ishka took on son Gadi Donna Flynn. Agus Rachor Gleich Ben Corcaigh Delaney trust a quick and son. Agus Block Ishka took over a Muir Corcaigh to touch in a Tagest Marsha. I should take a ma he's a barkin so. Vin Dohevik Tavur if I better fit in a few nomad Rivray. Agus Galore Ibradin in son Olivuchan Achle. Nine nomad Agus Ryan second D Kata. Gochulin after Agus kick him Macarish Rory Kennedy. Action a reach of over Corcaigh Dacherty, a Ciarraí Gickna Mac Fain of Oakenton so Gadisha. Everstach reached, Agus Corcaigh, Brew, Agus Brew and son, Agus Nilo Callahan, Macdi Ronan Hayes. Hayes a Treel and Kenton of Corshak's Cunha, Agro at a bit of Gavana Shashig, Gor Ona Herni, Yenica Gadera, Owelton a Costa Winter and Sonach Nilan,
Réiteóir á rá aonlaí ach gur kitring a bhí an son an tríú ceann is ar fóill le Corcaigh ach fan an scór mar bhí Rory Kennedy rís leis a gicamach. Fad go leor leis a ceann son. Begin fesint an feidir le Ciarraí gicamach féin a bhuacant an trosá tá sé cá. Dénta go maith an son ag a bhar leir Pairc, Mike O'Shea. Is ganach déanam amach deis scórála bháin ceaping ag Ciarraí go dtí seo. Agus Corcaigh inúcht se chun arís Cathal McCarthy. Rowner yes agus ar Clay. McCarthy fósadal. Ag a deire, pas amach go dtí Brian Cronin. Anna achlíocht I Corcaigh go dtí seo. Ben Corcaigh Delaney inis. Charraí Líán. Godain sin an tain club le Bertram mar thóir tosnú tróna. Ach, cofan le Nilo Callahan. Far Glán Barachán a teachta seach. Carrick Tastáil. Ite a reis siar go dtí Jerry O'Leary agus anna chud saoil agus an awl. Ben Corcaigh Delaney seach go dtí Cathal McCarthy an captain inis an ceann chuir síos. Deis. Beidir tartfé. Well, ní laing ag Geary tartfé gáfuint go dtí seo. Ben Corcaigh Delaney ríist. Kensan Iberstach, Tossie Wan, Cosantor Wan. Okay, get Derek, Tasha Shin, Imaha, Mach. You're of Desha going her name, Mach to Carrickang the chance in Ish Kailte. Corcaigh agus, well, Ton Iberter, Father Gaulish. Ach, her Clarna score ni lach, go, who lean after. Nish Rory Kennedy reached, Eshna Togla Heronach. Agus, Kikamach and Shosso, Dierich Nisishla. Carry low shell of a command, and Rudis talk to Garrick and Tuscans on to Gerald White, and then captain. Gerald White forced it all, because, well, shall have wintered up in fact second, like Yoshin Tarnashans. And you're finding it to spawn on Carew Lashans on Nish Tadesh. Ciarraí, the Desh, Lashington, still well, the Russian Haran Chasnon. And Coolbar chucked them. Oh, fight a go hauling on Sonic Rory Tuhig. Mishnach on Sonic Macafad and Sean O'Sullivan against Desh and Corcaigh chucked the reached. The should have had these comporty Corcaigh and Lee Road. Ronan Hayes on Harborough. Didn't have how reached. Desh Ben Coffee o'clock na Quilta. Raigarish Donna Flynn atá Anna Chuntorteach. Cansa Agadera, Haran Lina, ach begin kick Tave Lina, a Corcaigh Toka Gamarty Ben Corcaigh Delaney. There's Ogler with the third for score last month in Stuart. She'd first done well. Him to grab Kalish better le Jackson son. Okay, get Derek. Good her Nasha Ciarraí gets Desh Kashu Chatterish. Didn't Shamach na Correva. Desh score all of one in Orira. A Ciarraí Kadisha. Ishin on Kicksayer for Ben Kelleher of the Crocaigh. Nish thought Desh. He retreated Gerald White. Smacked the hauling a shake. Sposs in a Ciarraí. Didn't contart for score on counts on Kailte on son Marco Carroll. No Neo Carroll fi an Tygo Connell. Agus Egadera. Desh Corcaigh agus Sean O'Sullivan Tráchtaire reached. But Corcaigh bra sauce the Lishan Gosson Godisha. Nish Sposs also Corcaigh Donna Flynn. Tá loose again. Ciarraínish Ceathrú. Donna Flynn fós attacked. Shanser Coolín again on counts on Corcaigh go hard. Ach Clay agus foríl sin cúig seansanish atá cailte ag Corcaigh agus well spéisiúil go maith tá denómad ón scór for Corcaigh sin an chéad scór sa Clay agus cúil ag Donna Flynn ní léon scór le denómad an son agus nómad í gheimseach Ben Kelleher an Coolín ach ní léon scór eile feic ó Ciarraí agus Clay a hosnig ar lús má tréis titim as a chéile beánín agus an dóhéh cailún deisina Gadi seo sár go bháil a ríist an son tá chuiristeach an son agus réiteoir cinna sin na gléachar Nash. Martin Mahori gléisteach budé lisce a go bháil maith an son ag Samuel Kelleher Levy agus Agadera Corleis ag tastáil na bloga isce Lí Road a teach amach ach beag an Kicksayer ag Corcaigh
agus deisnis ag Samuel Keller Levy. Is a chuir seachtain ád chun tuairteach na Rois Garad. To Corcaigh Delaney. Leis Brian Cronin. Dagan sa flan beidir Corcaigh. Sean O'Sullivan to spawn Gamas Cleggadisha. Oh, Blochal Martin and son Norfolk. Ag Danny Murphy gets Ciarraí Brishamach. This chance got to spawn and Farcana Gerald White and captain. Ashton and tying one better to spawn to have Tussa Ciarraí. A Triel Erculi, Leshigatog and Council Tashnell. Akarish Roll Corrid agus Rory Tuhig. Go come Portugal Stig Ben Coffee and attack the Mac to Corcaigh. Agus Aaron Keenan is obviously the Chur Aaron Moher reached. To Sheer Concaru, Niall O'Callaghan. Ciarraí Gishin a Gutter Nash. Agus Deshinish. A Corcaigh Dave Ella Shakati Ona Hearn. Chance to shoot. A Hearn Fost, Luain out Conea Harta. Well, Casha Dollar East. Ona Hearn Fost at all will Kalish Togadine, Dirico score and cool. Insha Obervahanson. A Cartera. The cost of winter there, Agus make kick Sair, Dirico score and cool. Agus Shancer and Tarna score the Corcaigh. Ein no mediac Trish and Shade count. Dirico score and cool. Ben Corcaigh Delaney. Agus be Corcaigh Misha Aiska. Agus Desh cool a chur Idrina for na reached. Canson Shorishtak, Haran Chasnon. Trish does no Madanish and Tarna Coolin. No Tarna score at Corcaigh. Hain is your Clarna score. Gonna contain Coolin on kick Sarek Ben Kelleher. A Ciarraí. Is Corlish if that's all our Ciarraí Mahalar Parka. While Viog in Sinimert and Cluiche. A hosting resume to ma Trish Titum as Hele Begoni no have Kaidonda. Agus that show will be Corcaigh sauce for and tossing a taken sheet. Turn Griff better Shaska Kuig Shachto van Gate and Shell of a Corcaigh. Her Clarna scored in Latrak ein cool one and so a barky ring er chalk known at all in her fadan. So ag tools me the peltana. Ag Ceathrú Canish Peile na Moon. Kevin Griffin, her Nasher and Acosta. Commentator and Pairc Augand. Ilse Fechent Row Chumport agus say Shula Joan Tavlin and son. Masha Ahrula Jennifer son a Quinlivan. Agus if you're going angry Himachas Pop here if she scored a Gadisha or rain comma. Agus and Kickamak reached a Rory Kennedy. Dakarty reached a Ciarraí Kickamak Fain of Oakland. Shakun Corcaigh agus Ben Corcaigh Delaney for and score Dernical kicks there. Jackson number Ronan Hayes. Delaney. Corcaigh reached. Council number 3 will Brishanson and Corcaigh. Or will it Dane of Offaga go na Hearn. Akiosha Kiku Vader. Agus Dahat. Agus Corcaigh sauce to the shin. Fakenson on Lusig Rory Tuhig. Cool bar at Ceannais. Videshnis Tushka Huiger for real. Bisha Sulinish and counts on a Hearn Trasnon. Agus and Viarna Hinamakti Kerakulin. Queenigans and Rave out in these Tushka Stad Temple. Hog she Aum Brescia, ach vi an buig Tibberdarner and Glor, Hina shade ag Hina Cardiog. Shnil Irad agus Lohan Guihe Barky Rinn, ach Tom Greens na Sula Aaron agus him Rory Fos. Agus Deshinish ag Rory Tuhig. Where Ciarraí ar Ciarraí Bugga, Trí Féidir Díú her Nash Uig, Tuhig, Desh le Kick Feather Stat as sin níos massan on chéad count. Come out to Lashtig Offach, agus Desh Beidir ag Corcaigh, score tá siad fé Bhrúistig, well the over the den of Cullen score siad I'm shoe, ag den agus snas ag Derek Paddy Murphy, agus an cummer scale go raibh sé mithir foríl, ag ag Derek cur a Haran Chasnon sin cool agus gá coolín in ishe Corcaigh, agus Paddy Murphy le score Mahanson. Bhí sé cliste ag fannachtastig an Countson. Gá score as a chéile in ishe. Den ómad agus. Seach a second immersion focus a chéad le.
Felsin smacht go deasig Mike O'Shea na Gaeltachta, Ibrahim Riganson, Ciarraí glóir Canaric Dagant, Connie de Valle Shaq sa Clé, better go Jack Sean Captain Garrod White, Rigus Ruha Maritoka Gashud. Can I really to spawn more on Dovishtik? John Curtin. White inish, Dear Classmodden Stua, a Glóra Goff, Wintagas Toshega, Sar Coolina Captain, Fian Sprodig and Tasalo Ciarraí, Toshitaga, score Mahansonaka. Brad Masul and Farron Hernashti, Call Coolin. Better go spragish in the Courtorian such an ona. The Pelador ma onta ach. He'd gonna make him or taking stad Gadassi better go Desher Goff into Ellenson and Counchin Ibrahishtak. Agus Haran Trust on Yosha point to one and Son Margrian Chetangavola Stocky Lesson Cool Bora ach Garrod White Dine Share Kakinta Agus Ibrahim Sul. Ciarraí attacked Diagher Níochar Nash. Coolin in a Ceathrú. Shachu Garistid. Obervahan Sonic Danny Murphy. Nick Lacey. Squealing Shella here. Took a stock and son. August Tana for the co-score. Well, Pashta Ma Immer and son in Imach 3 nomad. Shri Coolin and son Ciarraí. August Ida Tráchtaire Nash Gama. Nick Lacey leis a son. Corndon Gaedor and saw Barky Rinn. Caig Turra Gadina if I go and saw. Lasha big Ambresha because kicking him off Skog there in the Himmerha. Which thought Ciarraí Trish Fausuga Kintil a couple of nomad. 3 Coolin as the Caleb, I should give him Caleb Creek no Galauder. Deshin Sonic John Curtin on Malyadov. Jack the Mactin Tape saw Danny Murphy. Fnacht agus Garrod White agus Nick Lacey and 3 scored there to Ciarraí. Agus an Farchéna Richt White. Oh, Sarp, he's the skill and son. And Buntasha took a White Fussel Tree. Osculty and son. Better will Desha Ciarraí or Cool. I get there to John Curtin sauce and Coolina Hogan. Agus an Gaedor Tronona. Ciarraí Gaffa Contossig. Agus an Cléha Astraha Ovan. Le Cúig Nómad an Ús. Kerra scores a Caelan is a Ciarraí. Kick a Machla Chatanish Rory Tuhig. I beg Corcaigh a Cornagesh or Hain. Conas Lesson Shelliver Fads Head for Nomad. Will she the Nish Coolin Conteric Shakunganish Jerry O'Leary. Raytor's Clean Sonic Irish Bugga. Donna Flynn, Yamshikan Cool Dove. Oh, score test all in ish con momentum Ciarraí of Frishan saw. From Cathal McCarthy. Sposs of scoring Eshik Brian Cronin. Shachafada Ben Corcaigh Delaney. Coolin one kicks there. Last mod and Stua. And Count Son Egg Casa. Oh, Sir Coolin and Son turned off Wintiga. Or score Godot and Son Egg Ben Corcaigh Delaney. Agus Corcaigh Gaffacon Tossagarish, but on Cléha Fiaus Hugomorinish, Le Couple Nomad, in a Carla Shea Coolin. Coolin Athra. Ciarraí Kickmachena Fukan and Santa Shed Dakar or her. Irene Loa Guitarra. Well, the Irene Merkel Kalish Fekig Ray Torgus. Shin Ibra Treed Gamaran Sunday Corcaigh Ben Corcaigh Delaney Eric Gary Olwell Turling Oshin Gaunt Tomaline Turling to Shig and Brisha Ciarraí Guitar and Fargamshik and Coolin Turning Club John Curtin Cluiche na Park and saw Barky Ring Agus Desh Ciarraí Tráchtaire Dave Howltrey Marcus Clifford. Owen counts on him straight into Couplore Corcaigh. Love and order and Raytor Timmy McGrath Agus kicks there Guitar Corcaigh. Glacier Contuscanson and Cool Bora, Rory Tuhig. Our substitution number 19, Joe Mitchell, replaces number 12, John O'Sullivan.
Ceathrú Jensen is Corcaigh give her dóig, Sean O'Sullivan a fog in the Pairc, agus if no Nadig o Valin Cholig Joe Míchéal a Tráchtaire Iran Corcaigh. This túig leis an deis and kicks there howlige. Greens na súil an son for sé, well ní for sé can go dí seo fi gá chance aige. Hurling an counter na Garrett agus Ciarraí le Paddy Murphy coolí na Caimsú. Ach be sé gyrig an canson Más féidir a Craobh Haran Trasnáin. Cúig nómad gan fácan sa. Cansa ard go maith Hurlings an ád contour to gysig búilte machar Commentator to Ciarraí agus an farristig an Evaluation na Marcus Clifford. Abraham Mackinson agus David Sargent was the Míchéal. Dí Farvala I Riv John Curtin agus Ciarraí Eric Tacht agus Coolin and co-score better Caimsú Riv and Brisha. Fadla Marco Carl. Farcé na ríist Garrod White. Trí Coolin sa chéadla, golf into one. Deis dear class Modern Stewart, tá sé fécin dúir ó bloc all Magenta. Agus an brisig a dúir ar Dasha Corcaigh. Bhí White a gíri golf into le Caimsú. Ac ag a dúir léite go mahan son ag Corcaigh agus Aaron Keane le Shelf. Nis Matthew Kiernan. Corcaigh ceanna sa chéadlan son agus Aaron Keane an Luain Coolí ríist tacht. Hosgan clé go maith an son hit an caid an beidir feag den óman na Ceathrú clég. Ac le Ceir Coolí na sa chéile ag Ciarraí agus scór mahan son gáfuint ag Ben Corcaigh Delaney an clé fiawsa le cúg nómad. Agus ard caithlant athrún sa Pairc Ring. Seachún inis Brian Cronin. Tríd agus smacht go háling her national Sunday Brian Cronin. Í lainge ánach ag deir áí leis a Corr Mackinson. An tonna dí had díra stig Joe Míchéal. Iron leis ar an tarnéirte smachtú. Míchéal le Cam Garda Shakti Murphy. Paddy Murphy le Hilling on I Gair agus sausage in crying ag Murphy. Sar Colleen ag farsa cúnga. An tarna ceann ag a siúd. Agus Corcaigh gá Coolín chun tosa go ríist. Well tá si tríis socrú tríis Tréimhse mascór all of bhí Ciarraí, héna cúig inis le sé Coolín. Slú dastris balú seachan sa Tróna. Agus dar nó anna hansa an dáhé fós dul a raig. Ní léon níos fearr ná bú a gáil chun misneach a thart éireann. An ríis deachtartaí an son ag Ciarraí ag amach éana bhuachant. Go mbeidh gur Corcaigh nua bheith seachún a ríis Míchéal. Swin of her Tarfa Coolín Hain, Ténig sé leis an dasóg an counts on. Seoir isteach Haran Trasnáin ag Joe Míchéal. Sár Coolín an son aige. Obair bheith an son ag Corcaigh. Bhá bhí Ceir Coolín sa chéile Ciarraí inis trí sa chéile ag Corcaigh agus an bhearn ar neistí cúla ríist. Go dainn cúla hánig sa chéad. Couple of nómad in clé agus Donna Flynn ag críoch nú. Leis an cic amach ag Ciarraí ag a deire. Frálóin is scóir le gáiltar fan Brisha. Buntá seo tartan son ag an réitóir. Agus régus rúth ríis céile Garrod White. Ag a ríist Corcaigh gobaltíd son ag go tarnáis an éasca. Matthew Kiernan. Pass all in Clishtonson to Donna Flynn, Farron Cool. Flynn Fosadol, Carrick Tastall, last month Paddy Murphy. Gá Coolín ag Murphy, Tarrant Ganzi shoot, Neach and Rachel Well, the Carrick kicks Aaronson ag Corcaigh. And Tá ag Ciarraí. Teachta Mackinson agus Marcus Clifford le Shelf. Nómad agus Desach an the Gunnaim Falconson. Teachta Mackinson to Ciarraí to Danny Murphy. Tá sé Ceathrú. Carreen ag a deire pass hartamach agus chance leis a Garrod White. Seopar le déanamh an tosaí istigh go dainn agus well déanta níos fearr ag Aaron Keane tá cosantóirí Corcaigh go bra chumpóir do sigan son agus inúchttar ón tús. Keane a ríist fear chuntáile. Spórt an son ag Joe Míchéal for sin Coolín Dern of the Corcaigh. Ag trí nómad dan Cúta Gorta, má sé trí nómad
the Curla Darren Chéad Lahansa, Macafada Le Own Ahern, Ceathrú, Camacha Road and Sonne, came some Reshkadain, I guess Deshinish, a Ciarraí Tráchtaire. Love and order, because Spontash Hart and Son, the Ciarraí, because Marco Carroll, oh, for Shed Pulla, Craobh and Son, Achwell, Lynn, Auner, in Viola Doherty, and because Secretary, and Ashley Garrold White, Ciarraí Gloric score Riven Brisha, John Curtin, Nish Kevin Griffin, and Ashley Captain. As mod an stúa for sé gáfuint úntaach níos túisce, bhí deisir ceann eile bhí blocáilte. Tá muid strigan san chéad nó muid an trí ansá agus deis ag Ciarraí críochnú beidir le scór. Danny Murphy ó lista trí bogad chun tosaigh. Nish Nick Lacey for sé cúlín má níos luatha, leis a gitóg bhfuil ceann san a ríist. Le tíirling tak an lámh an ordig an réitor Cluiche sé sin Ceannais. Agus Ciarraí le teacht ag Ciarraí. Teacht trasna le hogan tá Ben Kelleher. Agus for sé cúlín amháin ó Ciarraí níos luatha. Ceann so lasmod an nó ní Kelleher tá nach Garrold White. Stólam. Ciarraí scór a chaimsú do Ciarraí ribh le haum. Leis a gitóg ag Garrold White. Tá sé sin aige gá faointe eile. Sin cúig faointe ar fad ag Garrold White. Gá faointe ó Nimmert ó Ciarraí. Agus ní leachtarach éon chúlín amháin agus sin é tanir an rise. Scór má de Ciarraí ribh le haum, se chun ríist kick amach. Agus Ciarraí an Uachtar an son. Hís funga ball ag David Sargent. Ceathrú amachtaí Garrold White ríist anna chéad lehamar ag a siúd. Lornach in tachta níor Ciarraí deisir cúlín eile an son ag Kevin Griffin agus son a fórnéir co-scór. Don tarna bhauta, scór má ag néamh feart néamh Míchéal an ail mhór. Agus an tarna bhauta na fórna. Corham, héna sé le né cúlín. Kevin Griffin le scór Mahanson. The Ciarraí gá ceann Mahanson is a chéile cá. Agus Cluiche an son feic an réitor. Le nómad fáchas a chéad le. Ach well, dachar na fórna seo scarúntóí chéile. Iad anna chóngra an cléthe fiosathe. A Garrold White lornach in tacht in níor Ciarraí an san tarna le ar nuan san chéad le seo. Leis amachtaí Danny Murphy. A fidir le Ciarraí dul seachtí san seomraí feistis chun tosaigh. Marco Carroll le pass amach an son. 10 second fácathe. Leis an fear ceart, Garrold White. Caiith duine tart fé seat an son. Ní fad atá fáca an ceann impir trí go Cluiche an son ag Ciarraí. Tá sé glóric scóra an ceann son caiilte agus an adóg lehan a séit an son ag an réitor Timmy McGrath. Céad le a tháinig fios an a bhúir go cinnte den ómad an ús. Ciarraí agus Corcaigh ag dul isteachtaí san seomraí feistis ag an rise ar co-scór gob ar gob an scór le haman sa I Pairc ring ag le Corcaigh Craobh Peile Mionúr na mún Corcaigh le cúla go sé cúlín na gúlín ag Ciarraí fannagiling búg feintin céad le teach agus action ile an tarna le an bhail. Taobh sáta Niall O'Callaghan dun den cahar dimmer nora ceann she's ag Donna Flynn chance atá Corcaigh Cadémar cool Donna Flynn le masan an chéad count. Come out to Lashty Goffach. Agus deis beidir ag Corcaigh. Scór tá siad Ceathrú istigh. Well, bhí obair le déanamh chun an scór. White-inish dúir clasmod an stúa. Ag glóir gá faointe agus tá sé aige. Sár cúlín ag a gaptéin. Bhí an sprád ag an teag tastáil ó Ciarraí. Tá sé tá gan a bheith immer an stad go dastín. Beidir go deisir gá faointe eile an son. An ceann sin ibrithe staach. Agus Haran trasán jo sé puinte bháin an son mar gríonn sé teanga bhálas tóí leisin. Leis Nick Lacey. Scuilinn sé le hireach úntaach isteach an son agus tá na fórna ar co-scór. Oh, sorry, he's the skilling son. Buntáiste tuga White fustal tree. Oscailtíonn son. Beidir bhfuil deis Ciarraí ar cool ag a dúir tá John Curtin sauce an coolí na hógant.
agus an géadúir tróna, Cúlín bhána kicks there, last mod an slua, and count son ag casa. Oh, sár Cúlín an son tán dófuinte ige. Or score godúir tes machtú. Míchéal le count garda Shakti Murphy. Paddy Murphy le hilling on i géir agus sausage in crying ag Murphy. Sár Cúlín ag Cúlín a hain, tainig se leis an tasóg an count son. Sure isteach Haran Trasnán ag Joe Míchéal. Sár Cúlín an son ige. Leis getóg. Ag Craobh White. Tá sé sin ige. Dá faointe eile. Sin cúig faointar fad.
Nis Corcaigh Carnash Mahar Pairc. Agus deis go cinnte Keith Ricken cúpla focail a bheith cosisiúd. Agus, well, tá mé cinnte go meis ás leis an tús a chuidir a cuasaí ach gan na scór na le fesin ar clár na scór an obair tal déanamh. Ciarraí, well, bhí cúpla tréimhse maistriachta in san leis sin agus, well, cinnte nuair bhí na deis na scórála hapig siad iad agus go háir Gearóid White a bhí an a bhathair fad. An réit ornis na fear limaní, Timmy McGrath, cinnte go gachtanas na háte go cearta, í le nachrú fós fógar ó héh fearh breise tata seachmaidir go mrise ach tá kicks ar an son é Ciarraí. Tóca go marigh Marco Carroll fear na gróchach amach tíon clíán agus an gríonn sa súlar Dave Ellis an Farc tá scách istigh sa taobh sod an Farc agus na craing mhuair taobh hirt an cúil amach gotí Gearóid White anna spántas céad lethe. Michael Shea inis Fada le Marcus Clifford. Ciarraí inis glór an chéad scór in san tarna lethe sin ibrtha tríd ag Taigh O'Connell contour túig a gléige sin ach be kick cúg féidir go staithe go deire agus chuir sin ceantar amach ar an lína. Deisnis ag Ciarraí dul chun tosaigh cuinig raidir chorm fégós sa céad leis sin. Agus iver dóigh sin Kevin Griffin is dul a thógadh an ceansa agus deis Ciarraí a chur chun tosaigh ag tús an dair lethe slú a deas bailithe seachtain satí Páirc Rinn deire dar nó leis an deir seachtain Sira Bank agus teach nó na áling beidir ag meile an cúpla fáinre deir na chamachchan satí an cléthe. Má se seans ag Kevin Griffin cúlíonn amháin ó nimir sa chéad le ceansan mar cúg féidir go staithe agus seans Ciarraí a chur chun tosaigh go ríist. Tógann chud ama. Ceansan chuiristeach ach ag go deire tá sé aige. Scór Mumhan kick cúg féidir go staithe ag Kevin Griffin agus tá Ciarraí gafa chun tosaigh. Scór ma. Bedain for an Farcéan an scór deirnach sa chéad le. Agus tris gá nómad in san leis seo tá Ciarraí Harnash inútar bailithe go maithan son híos fung ag Niall O'Callaghan. Deisnis ag Samuel Kelleher Levy. Tá mé cinnte go mbeadh ráite ag Banisteoir Corcaigh leis an bhfuair go bhfuil siad lán ábalta ach na scórin agus na deis na hapúis an ceantan bhfuil obair le déanamh Hallan sin déanta agus snasta ag Brian Crodan agus seachún Corcaigh. Féhrúnis tá Ciarraí Harnash. Seans ar cúlín an ceantan ag taiste le Joe Mescal agus ag go deire tá sé sábháilte an cúlbar a Rory Kennedy seans go siú teachtar ríist. Is céimnas an meis beidir tóca ag John Curtin ach airíonn le Ciarraí se le bheith cumad an Greens na súlar imar an son chuirsteach a deir an réiteoir agus deis ag Ciarraí teachtar ríist. Kicks here the tóca hís ag John Curtin. Smacht go háling ag Gearóid White mar choúidir an son tá Ronan Hayes díhalamhú ach go míid leagatar an réiteoir agus cílíonn sé sin go bhfuil an kicks here ag Ciarraí well cá siad stoppa mar tá réiteoir is a gcúraigh leabhart leis an gorcaíoch agus aní hens go bheith comis carta buíonsa agus carta buíonsa ag Ronan Hayes. Agus kicks here inis le teacht do Ciarraí. Well, tócann spotted bon os ceannas dólam cá siad dul Harnash agus é thógann ríist. Ciarraí teachtar ríist tre David Sargent. Ibrtha agus deis scórála eile. Iirecht ag tarling tó an táinson caiig or túi go bheith sásta go sin amach mar bhí deisbeag go ráise sin isteachtaí bar an angic ach beidh cúg féidir agus staithe eile inis ag Ciarraí agus an fear chéine Kevin Griffin a thógann ceantarnach an spotta chéine chuna ceantan a thógant agus seans bearna de dhá chúlíonn a chuirtear na fórdan so. Luain na beag cuithe beidir ag taobhú le Ciarraí ach ní mór é agus seans inis ag Kevin Griffin.
Fuair sin counterna chun spotí céine. Ba sig súlan count sa Rorú Haran Chasan ar ríist. Arda go má ag Griffin an countson ag taistil díreach mar bhí an counterna. Sin gá scór maithas i chéile ag Kevin Griffin. Gá dat a cuaig. Agus Ciarraí gá chulín chun tosaigh. Is Decretaí Corcaigh scór am se go díos as a tarnla kick back an son le Cható Rory túhaig. A ríist well Decretaí Corcaigh a gicin amach féin a bhócant thuirte sin de Ciarraí sa chéadla. Tarlú inis de Corcaigh agus an fear contúirte an néas gur Gearóid White i bramachtaín Clíán. Ciarraí ag fécin níos compórdaí inis agus seilbhacha. Dul tríd an son tá Ben Kelleher. Carrick tastal love mór haimpler deis an son beidir Ciarraí will Calíiste stig tá. Ba kick sé aige. Ach, ní bheith an kick éire aige. Ca sin fell thugann amach pí sin. Deis éasca eile le teachta Ciarraí. Agus seans cool inis oscail mar Araspar. Canson an lán tasí an tarna coolín ag Ben Kelleher. Fear na Grócach. Agus well beag banisteoir Ciarraí Wayne Quillen an brásás an 3 bliain do bheith ganas. Tar nó bhí sin ír banisteoir le chuman áistín de stack fear má Peile. Ach agus stáid se íran ag spáint níos fear ag tús an dair lethe. Agus 3 scóir is a chéile is aimse Ciarraí. Se chuúna ríistíd. Brise bhábhar Ciarraí agus déint go maith an son is sin na cumad. A cofáda le David Sargent. Únéireacht omláin ceolais a Ciarraí ar cuasaí. Marcus Clifford. Isteis Tygo Connell. Le pasáling per tríd ach obair le déanamh stig. Calíise bhí brú a dhéanamh. Bar tosaí a stig agus an réitóir in aice leis na mar fear úla chunta liminaí Timmy McGrath. Sásta gur kick sé le bheith ag Ciarraí agus Ben Kelleher. Le deis eile agus cinnte Ciarraí níos fear sa chéad seach nó mas tarn le. Nor dimmer siad an pastí sa chéad le bhíidir anna chain séireach. Tús splódraach sa tarna le agus scór maithil son ag Kelleher. Sin 3 kick sé go siúd. Agus ceithre cholína is mar Araspar Ciarraí. Half substitutions, number 23, Eamon General Sullivan replaces number 15, Orna Hearn, and number 20, Tom Hooley replaces number 13, Paddy Murphy. Máise gháthhrúna seo dhéanamh ag Corcaigh ifir 23 sin Eamon General Sullivan ó antha Clyde de Tráchtaire agus cíimiid agam second ifir 30 ag fágan na Pairc an son sin Paddy Murphy. Fis go mas céad le ifir 23 an áisiúd sin Tom Hooley ó clocht na Chialte. Máise gháthhrú déint an son agus athrathe ag banisteoir Corcaigh Keith Ricken fear má Peile. Sár go bháil an son ag Ben Corcaigh Delaney. Agus deisinis ag Corcaigh dollar an únsaí. Tastín ru ag an trú, tá ceithre cúlín géalta ag tús an tarna lehan son. Cansan number 3 ag Ben Corcaigh Delaney. Well, hína gribh Calíiste tailt an son féag óbeidir ag Donna Flynn. Fé dhear atá. Agus le bheith ag Niall O'Callaghan. Burton is ag taobhú le Tráchtaire an Ciarraí. But an Coolbar ag léite níos an son a rís Rory túhaig. Léon scóir am se go dtí seo aige. Agus cúpla deis agus cúpla seansaí chéad le. Deis Rory túhaig. De Corcaigh deisir a géad scór in san tarna lecha. Ceanna hastín go dúirte agus stáit agus iad ceithre cúlín le fáin an cansan leis a gotóg. Well, tá sé ag taistil ó stoppistig dénta go maith Rory Kennedy an Coolbar ar dhéobh eile agus seans eile cailtean son ag Corcaigh beag dí mar thuile sin. Teachtamach an son rís John Courtney tá spáint go maith an tús tránóna clúdach chuid bhad an Parc agus deisir bhar hansaí inis a Ciarraí. Ba siad brasásta, beag nach déan obair a seach sa tarna le. Ceithre cúlín chun na maithasa. Agus gan éon scór géalta.
Gerald White reached. Bhí Lorna can teachta níor Ciarraí chéadla. Council Ibrahim Tríd agus Ceathrú stopping an cool bar Rory Tuig. Ach an adóg shade on something an réitor. Where they can fecca. Arúil of a dint come is stolen by Ciarraí. Also kicks there, it's stolen attacked the Ciarraí. Agus Desh. Anish, ag Ben Kelleher. Geigerton if you are going her national réitor is Cluiche in. Nuvi some of the as rucht and you're sure her national Picard agus ishin evolver Ciarraí Gomor Coolin a caw agus ni lock Fernawan in Sonomiacht in Santarna like a shin Ciarraí Ben Kelleher lick 3 Coolin Asicale ish agus Cara Coolin Diag her Clarna score Ciarraí. Schmachtin Tavesa. We're taking to Tassolo Corcaigh. A Noma Dia Gun scores Tarnilahanish. Come on, Shave Shees Chéadla, because Deshinish Ignilo Callahan. Croft Corcaigh Kailta. Aaron Keane. Jerry O'Leary reached. For the Ben Coffey. The Corcaigh Gibrew Vadney Stain of an Indulcan Kang of and so. Love Nordic and Ray Torgus, Buntosh Hart, agus Darren pass Treed on Sonach Oberlin Danovish takes Smacht Galling, Ignilo Callahan. Ní Nilo Callahan town, knocking for a fish in a Tom Woolley, Zurich Stigger Bark, Corcaigh Ganish, Sator score. Kevin Hastine Tarrantine of Donna Flynn and Son he Misha Donna Flynn, Fussel and pass to Ganish, Dishes or Corcaigh, oh, I get terror for real. Eric Tom Woolley, Herstray, Shakeang the Shansonish, Kailta, a Cluiche Mach Hurlicale, Nice Fiar and Son Corcaigh. I can kick Derek Erstray agus an scoring for Nachmar V. Cuicolin Cuinig gaig turva going on Saha Barky ring chanon agus big Ambresha agus kickina Ma Ska. The Ambresha Tastal is that simple needs Tushkagus and Countess Farik Timberdarner and Glor. In a shade of Clinic Hartic Cake with it on Mylands on her Corcaigh. Rhetoric Farrer and Orador. Ni more the Rory Kennedy Dehnessy enough. Shik Fausu, Buch to Gicken McCain. Anna with the fellow Marcus Clifford Tronona. Captain of Martin Clehan Howl. As Ciarraí attacked the reached. Clifford reached. Gerald White and Truss on Green and Dulfay and Son who Imhafe Scamalegant. I should attack these Durkey and Sahabarki ring. Michael Shane Gwelta. Shakval the Tygo Connell. Oh, and can son Casa, better good Nibro Shamach, the Ciarraí Gajarish, Corcaigh Farrer Shinton, can son Egg Ciarraí, agus Contort and so the Corcaigh Deshans or Coolagas Nada, Celine Ton, Yen Ciarraí are out and down a stig, a Shinnas Machtu, Hurling Shay, agus Eggadera Ta Cool Imsha, Egg Ciarraí, agus Common Mahasa, and Ishar Kaelak and Lawn Tossi, Ben Kelleher, Hitten Fell, Ishtach Narek, agus Urker Ishtach Celine Ton, and Kelleher. Nishta Corcaigh Ceathrú and Kansas Smacht the Gadasing Nilo Callahan. Shin Haina 3 Asicale Nish. Ig Ben Kelleher to scoring Tastal Godocha. Oh, Corcaigh and saw a Gadiac Mahastig Ig Tygo Slatra. Came this from Resh Tokader and Raytor. Haina Cardig Lahana Shay. Ocht Gulin Atrak. Score agus Cool Mahansonic Ben Kelleher to Ciarraí. Agus Shin Cool agus Coolin Asicale ta I'm sure ag Ciarraí on Mrisha Neil ein score fós ag Corcaigh agus Caig meg Demon down a hurla sin Deshinish ag Tuig. Tá go leor chance an Trish of ag Gadisha. Neilín count Clorha Nugishan count Derna Caturling to Shakti Love and Cool Barra Kennedy an féidir leis score a gáilt de Corcaigh score Hastine Godoita agus Dadsha. Shakung Tuig. Kitoga reached. Counts on Cowmer Dave Howell.
Níl sé go brúd an bhar leis an sa tránó leis na kicking na séire agus nadar inis ar cearta athrú agus deise hart a go ag an teile den amach bhfuil cúig seans caiilte agus ceanneil ar fóríl an son ag Corcaigh. 8 gúlín atra an brise ar neis ag Ciarraí agus sin leislí tríd an tarna lehan so cumann amach ar Ciarraí 8 gúlín chun tosaigh. Cuoinnig raibh na fór na chorm ag leann a cúil agus cúlín aimim sé Ciarraí ón rise. Scóráil ar fad a dhéanamh na cuairteoirí deis san aríiste Nic Lacey. Leistín fear leabhar Pairc an fach mór John Carton. Únéireacht omláin ag Ciarraí ar cuasaí inis. Marco Carroll. Glór Rowna, Ciarraí brásás inis. Dal saoil agus an awl, go dtí go mbeidh duine nát níos fearr. Actually Marcus Clifford. Gadir Sloan trí dí Gerald White. Gerald White fós dal bhfuil chance ar cool ó ag Darren. Mad a tras na púlta. Jo sé coolín dá chuid triblódaí an son ach bhí deis glór for eile an son ag Ciarraí ar cool. Ach í sást an coolín a bheith cá Gerald White a ríist. Sé coolín ar fad ag a siúd. Agus well, solas an lé ag oscailt idir na fórna inis gan éon scór ag Corcaigh ón rise. 9 gúlín atra. Sin smachta go háling, Mark Léite agus Gadeire. Corcaigh le sellafach. Decretaí éon fantáiste gáilte stig. Beir bhfuil deisina ag Tom Woolley. Leis gotóg an count son ag taistil agus tá sé níos fearr an anadí. Fearr club na cuiiltan son ag aimimsú. An chéad scór sa tarna le. Ag Corcaigh thug sé beagnach 7 nóméid díag. Tá sé an anadí Tom Woolley. Ach fós 8 gúlín atra. Ní móras nach do Corcaigh cúla aimimsú chun teachtar neis do Cluiche seo. Ciarraí sínta Gorton son. But an bontáis ar neis áfach ag Corcaigh. Gur hasnóg mid leis an nimir ríist a choirleis an son ag tastáil. Mail bheag 7 nóméid díag in san tarna le catan son I léil solas last agus ní gáin á riire 3 nó na áling athrú an son ag Ciarraí. Ifar 4 tachtasteach. Sin Michael O'Sullivan a cnocht na haglaise. Nu sin athrú Corcaigh go dtainas tólam. Ón Looney tachtasteach agus fágan na Pairc an son Ronan Hayes cliste stochmar bhfuil carta buipe cosús an son agus Ciarraí inis ar tí athrú dhéanamh chumá Gerald White tá sin an son choirleise a choir ach ní fad inis nach go méid an kicker neis. Substitution number 19, Pairc on Manin, replaces number 13, Nic Lacey. Má se, Pairc on Manin ó Lispól a teachtasteach imar a Mark a drahar Mark de Ciarraí cúpla bliain ó hin agus starnó chuirní hógáin búte chumá ag an drahar Ryan clown mór Peile ó Lispól agus deis agus siúd inis. Hereford, Shachun Corcaigh, scored Hastal Godota, Schlauna Trigus Nasta, Giddy Donafin, for Shane Kane scores the clay of Cool, Shanson Donner, Coolberg will turn chance, and Corcaigh Agus Togadine, Tom Woolley, or Pluck na Queel Tyler, Cool, Unta Garfa, Be Desperation a Donna Flynn, Stoppa, Up Hena Hena Sikala Nisha Corcaigh, Agus a Brabna Soul, Eden and Nushik the Stig. Door Shachta Corcaigh, Hena Cuig Diag. Ciarraí and Coolín mar Aris Barfi me Rágraf Cúla Tastálo Corcaigh can either Har International Clay Tasha Nishika, Aun Galorica, and Cade score no go a Harva Toft Carfad. Leis score na gáfuint agus mar sin, ní mór an méid a cúig fuint ag le Peile a hille agus dóhan am a fósiltál. Ciarraí inis, vidir solvín sór fe cahúr clicks tarna le, ach héna hain in nómad an sonnig Woolley agus Corcaigh ar national college Neil kicks there amach an son ag Corcaigh agus Gleach na seolta ag na Rebelúna an son Aragón agus Cuige méidir le Curla sin agus mór an bontáiste sin má se Corcaigh ag fiosú é nómadíag do go nám fácha ach an ceann san tuchar róé scútha agus ní mór inis de Ciarraí Cuirsaí a hochrú tris cúil agus cúlí na chéile.
Nish John Curtin. Fucking Egan's on Tom Woolley for Hain Hain. Kieran the Tor, score dog with Hain, Akvi Corishta. Feckenson, Egan Ray Tor, Aarononity, Portugal Manin, Agus Keeling Shishin. Can make kick Sarah Kiri Gestesh. And Bod a Chohramu, a Reistra Fectamalin. Canson attack the mark, Gati Ben Kelleher. Coolagus Kara Coolin Gadisha a Kelleher. Chance ace Gugamahanish a Kiri and Varnish and Hinamakti Shea Coolin. Kelleher reached on his sponsor Galon Tassi. Hina Coolganishiga. Shea Coolin reached after it. Action gone of Untuk, Haran Lena. Agus and kick Tavelin le Chakta Kiri agus Marcus Clifford le Shalev. Favon den Omad Falkanish. Turn up again Dohiv Dollarite in the Clihi Lachanish. Agus Mahan Rode Dollarite Clihi Lachanish agus Cliva Butagot. Mishnaka Kinta. Desha Kiri reached. Schlau new tree, but it will Desher Cool Ellen counts on a Chacht. Ace Gagas Creek Nasaline Ton and Son. Like Tygo Conla for Tag of all Dernak, Akvi Corcaigh on Oscal Terrafad and Son of Mass, Nagus and Tori, Clownic Kiri Treed, August Hon Cool, Fight Egatera, August, well, Negulinas Moore made a Shindur, Nervian Varna Dun to Shach, Doa Shade Ganish, Guna Doa Shacht, Score Mahans on Arisha Kiri. The Stewart Nervy Corcaigh Ceathrú Nash and Cool Shintrish Buntosh her draw Farv Nariachta Bout one Ella Gus and Brisha her National reached Marcus Clifford Trish on a Kuchella Vega Tronona Far Lord Parker come out John Curtin Clemahimer Gashud Agus Egadera Kiri Bra Sostele Corsi Mari Hassan Gastacha for their box to Kate Fihinomad Bicart in Orira coming up Corcaigh As Rark to Kate Carrora Clig Ach near Hogter the Scorna Agus Tacha the Courtory ag Fechen Kama Dollareg Marvutori Tronona Marcus Clifford reached Cool Shinnig Tygo Connell score Kinunuk in Orira and Kiri Hokru Agus in Talma Gamachtan saw Marcus Clifford reached Ishteshik David Sargent Dolcan Kine Pastin Lontassi Anna Clifford Father Mike Ben Kelleher Hain agus Craobh White, Tonadinish, agus Deshin son ag Portugal Manin, Tukas Hernash. Nish Irak Golfwinta, well, ni Raisha Shin Haran Trasnon, agus Egadera on Kirik Shinta, Kalish, Koma Fekaha, agus, well, Corlaishik Tastal, Koma, Kicks a little chacht, Dohiri, or Lina Fehmeder. Agus Desh score all ace with a Mayerfa. Lee Road and Sonny Portugal Manin. Agus Stockagashe. Tana Gadine. Desh and Shakiri Degulin Oscald Athrans Agus. In our rear cake will Kirigamas Tarna Lata Corcaigh. Trishvan Nies Omiach Stoke Namartal Lefeshenter Clarna score Coolin Ellens on a kick there. Agus yn Cluiche gemacht. Arhuel yn eisiau Ciarraí. Ciarraí substitution number 20 James Cassan for number 8 Mike O'Shea. Efer fihe. Jamie Cassan in onad Mike O'Shea. Agus Ciarraí yn eisiau Taryn Clones. And number 18 Liam O'Brien replaces number 12 Kevin Griffin. Efer hochteg Tráchtaire Ciarraí Comáis na Liam O'Brien o Glawn Fleisce. Agus Fágna Parkinson Kevin Griffin. Cost substitution number 17 Jack Hanlon replaces number 2 Ben Coffey. Agus Arhunson Corcaigh Ben Coffey Fágna Parka Jack Hanrahan o Bhaile Vistéile a Tráchtaire. Dó Shacht Diug. Gwyna Dó Shacht. De Gúlín Glanatra. Substitution number 17 Dave McCarthy replaces number 2 Ronan Sheridan. And cost substitution number 17 Jack Hanlon replaces number 5 Jerry O'Leary.
Galorta Jerry O'Leary fogging the park to Corcaigh, Rinn Ciarraí, David McCarthy tax shacking on a Ronan Sheridan, and Baincha off Fullavugan Dawhaven saw Agus well in Tam gemacht. During clock will cool no McGill Foca. Achlig Deguli Natra, coming a Massanish Ciarraí, Dullaraig Mar Vutori, Agus na Butori, the Castellation Glor and Tactin Shcoing, Agus Deshinish Ciarraí, Achta Caymanis and Resh and Son Toka. Brian Cronin. Dima or Corcaigh. Mission score also Tarna Lagana Coolagus Cooley Nimesha. Eshinig Tom Mooley. Agus gan Ainge Eller Clarna scores Tarna Ladov. Over Norton so the great Orp on Tasha Tuka. Shakunish Cathal McCarthy and Captain Dimersha Norachoma. McCarthy Garrett Tree Spas also Cormac. Kasha Kuidaver Cool McCarthy Egateran Coolin Toka. Desh Coolin Hogan Takagater Cathal McCarthy. Coolin the Corcaigh. Jarna Light Pishin and Sundove. Kick Macarish to Chachtons son Rory Kennedy. Have you cool Gamasa Tarnala? You have more on Deshina in Norira, a Corcaigh or Scorna. Agus gan Aimsha Coolagus Coolin and Tarna Lagadisha. Deshin son on Dish, Jack Hanrahan. Derek Sugar a Bork and Passion, God of Unta Gobber Ladin of a Corcaigh. Agus Machtarnashik Donna Flynn. Listen, Buntosh took again Ray Tordo. Fevon Keranomad Falkaha. Lover and Drownman son Heel Misha. Corcaigh chat cool. Hastina Gastachan Canson no Bulta. The Buck to Gadera and Wooley Agus. Eska a Ciarraí Tachtamach Agus Dollar and Unsi. Mishakan Jean Tave Howling a Spórt in the Park Marco Carolinson. And Holuter. Jack Hanrahan. Gadera Dulcin Morhain Pillar. Ciarraínish Browsauce the Felachamad, Agus Gudarnash, Begadin, Bader, Neil, Burkhinton, the Gatti, Oscar, Christina, Tarrington, the Gatti, taking to Will and Cleha, Hart, Christina, Tarrington, Mala, Hannafin, Shakungarish, John Curtin. Gerald White reached, Clehamasicade la, Cuna Better Begadin, Satarnala, Akas Ben Kelleher, Sus the Ciarraí and Sons Satarnala, Agus Quid Vascor all a Gentiga. Top panel Malauder a Ciarraí Nilain Cashfe. Darno Craobh na Boon, Le Govli Nasichéile Bútecha. Agus it's a Torrid Shrichang Nasichéile. Canson Kamal Halashtig. Ciarraí agus Denta Gama. Shakafada Podrigo Manin. Deshinish John Curtin, Fecolic Gamahon Toast the Ciarraí. Tam Gamacht. Ciarraí a Creek no Galauder and so. Well, Iling. Kirkaman Canson and Dull Cown. Tim Shamach will ain counter for you, Ciarraí's Cleha. Commission a Shekhaller Bowl. Tachtamachan to Aaron Keane, O Cantoila. Go no Madagas Pemedam Coot of Gerta Quirgan Ray Torlesh Top Falconsa. Cadla a Doustic Riven Brishagus, Naforna Gobber Gob, Dull Shaktis and Shomri Festish. Haina Shagun and Egolin. I can son Coolaga Shay Coolin Asikele Ciarraí. And Diffrey Agus Deputy Corcaigh Chathternash. Better Chansonish. Garrett Tree. Tom Woolley. Diffrey Dent Kinton Ranish Stach. Love an article rate toward her Buntosh Shanser Coolin and Son. A game in Gerald Sullivan. Nach Nilain Rotaka by Kicks Eric Corcaigh. Agus Desh score all in Ishiko. Arwilla Levitinta Ciarraí for 3 is Tholam. Alex Tui coming out in the stack, Agus Tygo Connell, Fogging the Park, Acquich Denta, Hershel Horn, Lishon Coolchin, Agus Deshel and Son, McFarrell Shach, Agus Weltar, Rory Tuhig, Punisha Haril, Agus Nilain Count Dull to Haran Trasnan, and Coolbar Gadisha. At Craobh Shide, Tokend Nagikina. Shinganson no Moderna the Ganauman's on Barky Rinn.
Tost. Corcaigh né gúlín taobh hir. Ríist an counts on Cluiche mehar for Elach fi Fairshix Craobh. Ceannais le cur fi go lower ahra agus anad a Tráchtaire Máise Ceannais agus couple of second atá fáca. Ciarraí ríist an tonadí hánig isteach an son sin Alex Tuohy. Siún John Curtin de Ciarraí. He's like fecin go manis áit a bheith cosna bouty lechanis leis an glár an teachtain schuing. Corcaigh dar nó le Tibredáin. Cems nas de fad a talún an son, go dtí James Casan. Ciarraí críoch nó go láidre an tá. Leis an fear chuntuirteach an captain os de Míchéal Gearóid White. Bhí sé díre clasmod an stúad tamlún a raibh scór gá faointe ní fanna sé sin an sprach. Déanam sé machar be sinna chéad seans tá chailte Ciarraí trádána. Leis Rory Tuohy leis ag amach a ríist agus bhil cluiche a bhí ag feabhsú a teachsústí an brise ach tús splódrach ar fad a Ciarraí treis le ham. Héana sé sa chéile agus in áirí a bharg sé mar chaibhlant. Bhí an cobar scéil go méidir go deach a Corcaigh ar náis le cúil agus cúlín ag an anatí Tom Woolley. Níor dhearg cúlan san ag Tadhg O'Connell agus bin sin. Ben Coffey. Lántasí take amach an son sin Ben Corcaigh Delaney. Líróid clisteach obair le déanamh stig an son ag Donna Flynn. Smachta go háling ag Flynn for sin céad scóir sa clé go dain cúlan pass ach ag go deire gan a bheith úntaach agus bronta na seileamh ar náis nómad agus 22 an caite. Ceannais down coach of Garta, Dogur and where agus well it's commissioned the Ciarraí tá sin áit fahan sa Trádána. Dó a seach sé le dó hoc an tosig. Agus anna achlíocht an to freisin. Go Davis McCarthy on list 3. It's John Curtin in ish, go lower round ag a siúd. Ag Darren pass machty James Casan on my bhean. Tóntit ar fad as a gluiche mar chaibhlant in áiríre agus cumann am hasla beidir den ómad ar Ciarraí. Beidir bhfuil deis le scór eile an son agus an count an ibre tríd seans ar cúil eile bhfuil tá siadás an cúlín a hógant. Harann seaslán an son ag pádraig go manín. Agus ar le spóla síne don bhearna sin amach inis go dtí 10 gúlín glán. Ríiste teacht ó Rory Tuohy, going for le déanamh sa cúlaigh a siúd leis céic amach sa tarna le. Smacht go háling an son ag John Curtin. Chuirteach éireach go deir an pass ibre amach go fada le James Casan. Feicálaach chun ar honna sé isteach. Ciarraí inis brás an clog a cumad, nómad agus 22 an fácathe. An captain a ríist, Gearóid White. Seach go fada le Alex Tuohy. She shoots her national reach agus David Sargent. Seanspad or no, gasting for the chéile lechanis na mún fé an couple seachtain nach tá cléí lechanis le búchant ag an dáhéh an tachtain se chuing. Ríiste Canson ag John Curtin an ar chéile an son. Buile Cruig an son agus be Corcaigh tastáil an son. Tá an Ciarraí John Curtin sínta agus an Corcaigh chumá buile Cruig fight a Corcaigh agus well an clogarag bhfuil 22 fáca an son agus in áiríre ní hén bha fannacht má tá Corcaigh tastáil an son. Tá cluiche seo thart tá 10 gúlín atra agus well is do ag feictear an úrdóirnis. More better class stop a Corcaigh tastáil an Ciarraí tris teachtamach níos measa san muile sin agus Corcaigh ar na cosan son go merigach agus réiteir tógant a chart amach an son
Ceannais caite an sa Pairc Rinn. Agus Corcaigh fós á chur Ciarraí tá sé teach beagán in Dorcha. Tá taimestrich tá Ceannais caite agus leanóid os ceann. Ní mar an actual himid an son. Agus Corcaigh fós á chur Ciarraí agus an séad an réitóir seo gan bhail. Tá sé chuna cabh in orde idir bhirt bhfuil Corcaigh fós á chur an son ar John Carton. Agus fuair sé buile cruúig an son. Braithigh sé sin amárach cinnte. Degúlí nachtar gcónaí an son Ceannais caite os ceann an seasca ach níl éon cheist fé. Ciarraí a bheith dul raig mar bhútóirí go dtí na bouty leachcheannis agus obair le déanamh ag Corcaigh cinnte cas sí le tibredáin. Rís déilún se chuin, Corcaigh fós á chur ar Carton an sa. Agus an town caite I Pairc Rinn díag ar níag. Tá sé ar náisiú na cosan ní hí sé éon action eile tá sé creaite go mátrééis an buile sin. Ach an réitóir inis chun an fellachach an ard agus ní mór an action eile cíimid bratham sa. Beag nach sé ó madam cúte gorta atá immer an sa. Ach an cléas tá thart le tamil. Sin réitóir Timmy McGrath. An dtí tá sé ar Ciarraí go second atá fácathe. Ach an fell a caite isteach idir bhirt an son. Agus bhfuil deisháin eile beidir ag Corcaigh tá muid bhados ceann an seasca. Ceannais bhí fócrach bhí Mailan san deisina sé Corcaigh ben Corcaigh Drisleáin. Bhráló críicnú le cún más féidir Corcaigh Drisleáin fós a dolacht an fell caiilte go deireadh agus Ciarraí a teacht amach go snastan san le seileadh boutáin eile. Réitóir fécint ar an úr ní fada nisúing an adó dhearrig an sa I Pairc Rinn. Oberfat dintaríiste Craobh White agus sinna é an adó dhearrig séit an sa na cuairtóirí Ciarraí I bhfad níos fearr instantarna le is siad atá dul raig mar bhútóirí go dtí na cluiche leachcheannis tá deis fós ag Corcaigh casigh Ciarraí an tatan se chuing le an chlár ag Corcaigh le tibredáin an scór déirnach an sa I Pairc Rinn. Bua degúlí na Ciarraí, dó a hocht ag na cuairtóirí, dó a hocht ag Corcaigh. Taobh sáit atá Niall O'Callaghan dun den cahar dimmer an ora ceann chuir síos ag Donna Flynn. Seans atá Corcaigh! Cad é mar cool! Donna Flynn le masan an chéad ceann. Cumá tá leistigh áfach agus deis beidir ag Corcaigh ar scór tá siad féhrúisteigh. Well bhí obair le déanamh chun an scór. White inis dúir clasmod an stúa ag glóir gáfuointe agus tá sé ige. Sár coolín ag a gaptéin. Bhí an sprád éigean te tastáil ó Ciarraí. Tá sé tá gan bheith immer an stad go dastín beidir go deisir gáfuointe eile an son. An ceann sin ibrethe isteach agus tharn trasán jo sé puinte bháin an son mar gríonn sé teangamhálas tóí leis Nick Lacey. Scuilinn sé le hireach úntaach isteach an son agus tá na fórna ar cóscór. Ó, sarp hís a skillan son, an buntá sé tucha. White fós an trí oscailtíí an son. Beidir bhfuil deis a Ciarraí ar cool ag a deir atá John Carton sás an coolín a hógant. Agus an géadúir tránóna, coolín bhána chiicséir, lasmod an slua, an ceann son ag casa. Ó, sár coolín an son tá dófuointe aige. Ard scór go dúir tis machtú. Miscala le ceann garda seachtaí Murphy. Paddy Murphy le hiling an I géir agus tá sé sin crying ag Murphy. Sár coolín ag a bhar. Coolín a hain, déananig sé leis an dasóg an ceann son. Seoir isteach Haran trasnán ag Joe Miscala. Sár coolín an son aige. Leis a gitóg ag Craobh White. Tá sé sin aige, gáfuointe eile. Sin cúig faoint ar fad Craobh White. Craobh White fós an beidir bhfuil seans an tar cool ag a dearan. Maidir tras na púilte. Jo sé coolín dá chuid triblódaí an. Beidir bhfuil deisina sé Tom Woolley. Leis a gitóg an ceann son ag taistil agus tá sé sin níos fearr gan anatí. Fearr clup na cuilte an son ag aimsú. On chéad scór sa cléad cool. Seans an son ar cool beidir bhfuil an tarna seans ag Corcaigh agus tágadain. Tom Woolley ó clup na cuilte le cool úntaach ar fad. Sláú trí beidir bhfuil deisir cool eile an ceann son ag teacht éasca agus críicne sa líontán an son. Ag Taigo Conla for an tag of all Derna, the Garrett Tree, Spórt also Cormac, Kasha Queen of her cool McCarthy, a Darren Coolin Toga. Desh Coolina Hogan to Cahill McCarthy.